Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi al-mujahidin al-tahirin, amma ba'd. Faya ibadallah, usikum wa iyaya bitaqwallah, faqad faza al-muttaqun. Faqad qala Allah ta'ala fi kitabil karim: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. وقال عباد: فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره
ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. Sina atama terpenai Allah Ta'ala yang kai simata ripulir Allah Ta'ala ipapolis ipemeng tanra akatan mentah nania tanra asukuru ketah mapo jikitan rigang kalau risese arajan na dewata sewata puang ye pancadini linoy lololise puang ye be nang kanamatin romatanna piara liya rusininna anu epu-epuna baik yang ada di bumi maupun yang ada di langit. Salawat dan nama selama suku Lori alaihi malabina Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi yang tiada hentinya mendoakan kita semua. Nampadakan ilori Allah Ta'ala, bahkan di akhir hayatnya engkau pikir itu si mata Nabi kiri di idi pati mundi idi umana magrama matu totona ya umatku. Sedia Nabi mencari surau matapa dalam petaka pergi na angka kiwajing ini umat mati mundi pasti salah itegai haram dan itegai halal. Sini nak akan mendapat apa Allah Ta'ala. Na yang meminoi dia ada asih peringaran sebagai pamasa terpeta dan waktu mabarakai yang ada tu siti paputana yang biasa mumpul lana atin nasiti ata maka aga pasabarna naritalla ini rupa tawi ata makuto por aga pasabarna na angkariya sepong Allah Ta'ala puwa purna bali tu pandita dapat tasawur giye di makadana na iya pasabarna na angkariya ata nasabah ini anu dipancadi makitanya ki anu mapancadi. Ia rupas sabarna kita lagi ata nasabah ini dega kauleta tanyaki anu pole nege saisa ki anu malamma. Ia pas sabarna nang kiriasan ata nasabah ini dega wadi ipalenta dega wadi iyepu dega wadi ipancadi anu namanya po Allah Ta'ala. Wasan tak kali rumus na agama sallallahu la haula wala quwata illa billah. Dega elo dega ulle sangadina elo kulle namanya po Allah Ta'ala. Sini no masalah malapi yang kira masari po Allah Ta'ala. Sini na pampinya mangi yang kira pirasa dipinatini mampamula tinroy gangka angkata masuk utama pula sampai zaman-zaman nampak seengkai masuk utama perlu untuk buatan kalita ia mana tu pak pilih nama tu Allah Ta'ala ia lepas sabarna narital lagi atas. Jadi wajib itu ipakat pas sampai wajib ipajokai pas suroi nasabah memang ini dipancadi untuk disuruh memang ini. Sini no masalah malapi ripahin mereka yang nanya ada gurutai upan seti ata pura na jepua na nasa ni ata alina pula di Allah Ta'ala nanti ay pagkate pasumpai nalulung mana sinin na parenta na Allah Ta'ala angkay ko rito na sakara ni alina ata nan niyadin na jepui magkada po Allah Ta'ala buwan na nasabah tujuan na tunapancan ki po Allah Ta'ala pada Tuhan nabi Allah Ta'ala wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Pura de upancani bangsa jin dan nia bangsa rupa tawin nasab Allah Ta'ala untuk masuk pemilorian itu nasab Allah Ta'ala. Jadi dia tu napancani dipuang untuk makalegan warang parang. Dia napancani dipuang untuk makalatan rengang pangka. Na iya dia deto nancaki po Allah Ta'ala ilul dinota nancam ni ipatana kini noi na ibarina ni akhirai punco na ada patio di akhirai macui matu linoi na sebaya tu tu lebo na itanai pada sisa dia tu angkai seti rupa tau magalu tentu pada ini kita diterangkan magalu
Mabiasa di matanan asin na yakin ka adu na mancuit mumpo. Padi yang kita tanam na yakin manangka engka adu mancuit tu makutuni. Na yakin nareko adu ditanam mustahil nareko engka asin mancuit tu. Punconaan nareko akhirat ilalu insya Allah mancuit tu urusan linota. Na yakin nareko lino ilalu ia lupai akhirat mustahil milo mancuit akhirat. Sino masalah malabi yang kira masir kung Allah Ta'ala. Nasabah, may latuto sa disalata, iyan nasabari din na pagkat ipasumpay, nasabah ang ka na padyol tarekay. Nasa ni matangre tarekay na iya syariah. Nasa ni matangre tarekay na iya ma'rifah. Nalalungi tarekay na abyan ni syariah. Padahal ia tu tarekay Allah legem ni ipake maguru untuk misa di syariah, pole di syariah, makasih di syariah, sikarna tarekai longangi, mendre di syariah, makasih di syariah, inolongan di ma'rifah. Di nak boleh na tarekai, bang ipajukan sama lanang itu tarekai. Teganya mabiasa itanya sedih selemah kita tak sempaja puan, maka dia pemilu was sempaja nareko wisa di sana. Nasabah nasanya patarekai. Ni tahu masuk pada napahan ni sana. Ni tahu masuk pada naisang ni sana pasok pai pupu alindrona maka tahu tuna yang kana cia ni masuk pada sabab magai tiai makare sobawa. Na ini mengira kadang katomenna. Na ini yang kato salana. Tegena salana na rekor tujun na tau angkai na kalingan na tarekai na ni na mane paham nama kalingai wadi memang nak tu masuk pada. Nah sebandingkan aja melo makare sobawan dia gawas kelinan. Apalagi tu dia pernah sempanya. Nah kali ni tarekai makare maka dami mana ada orang sempanya ada istri sana. Ya rogi gitu. Tapi na yato si tongana nareko kakipahani na sabab iya tu dia sangi oli pakoli na pasumpai ya naritu lahiran ni. Pakoli na sempanya ni ya naritu watak kalere. Nabi Tuhan kegerakan dimulai dengan takbiratul ihram diakhiri dengan salam. Ia tu pakulina pas sumpai. Aga pada lisan pas sumpai yang ada kubati. Tegene ya sebati paling garangi. Narampe pengalahu Ta'ala dalam surah Az-Zalzalah. Aga napadati pengalahu Ta'ala dalam surah Al-Ma'un. Napadati pengalahu Ta'ala fawailul lil musallin. Lumpuh pacalan na lulungan to angkai mas sempajang. Alladzina hum an salatihim sahun. Tegena dia asal ia nari tutong kai masempajang macule-cule dulu sempajang na de igaga paregaran. Alladzina hum yuraun. Dan dia masempajang melo miliasan. Tanya karena pengalatan. Jadi sikannya ada tarekai. Maka dia memang tuga kawasidi. Nanare masuk pakina de gagal sana. Nanya tapi kok cara nama lisa pasuk pada rekodin ke patkan di olina. Ia tunggu di mandi sarekon koli. Narekon kata mas sempadan paling rani bawa napa kini gagal takbiratul ihramna. Mas sempadan nasa ngalina. Tega takbiratul ihramna sudah mibawa mas lekalo pada tutup matana. Napa kita rekai mata lentu memang norimu di lentu. Anak setepan ditata ia dari yasangi pasumpa map bilang-bilang. Jadi disedih tiga dapat kuliah. Begitupun sebaliknya. Nareko jadi takbiratul ihram maka si angorong rikabai na yakene iga para ngarange takapeleki galuta ingaran takapeleki warang paranta ibilang aga nasa tupan ditaka ia dari yasangi pasumpa kalulupa jadi oli kolong kegilisade. Jadi ia penulat tu nareko lahir dan nyabati pak. Oleh karena itu ipakasini cara tamasuk pak. Ipakasini todo na iyo adie ajarkan mana pupun alindrota dipake suju na yagan mater semudina pamala ta'ala alama sia-sia arogina si mata ilupa na salamagai di na makasih paringarang iran na pagkasiyani dan niya saja selalu yang kamu pasampai di sana pasumpay yang dari tu paringarang ilaw di dewata seway kung icarana yung ngaran na yung kayo tapuangi tanya memang puangi ngaran na yung arah pasangan na yung ngaran papada-pada ngarekon kakipe ko si di jama-jama
na engkai to matota na engkai to metoli to yetori si mata engkai mitagi makoi to lolona asam pajangi makoi to lolona pasopai tania wa Allah taala yengra isang parupanna ika mecoki watakalena na sa Allah taala di gaga pada padanna namun si kalicer de bola yetanai makoi kapan dia ada si paringarana mamari engkai kole tu na tambah kita tepat Allah taala na polomoyan yang nantualeta apakah di pasupai dan kejual di manca di atas salam marlino makoto promo pada seributin Allah taala. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi min al-ayati wa dzikril hakim wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu huwal